Trudite se da priča, da izgleda kao da nešto... Da izgleda kao da zapravo znam šta radi. Ja bih rekla Mimi Mercedes. On cijeli respekt. Evo kako se još jedan pred, da upadne u kod. Diži ga. Diži ga. To, može, znaš ono kako je mrski ono. Čovjek u utakmice, svog bit odmah. Odmah!